Fabrizio Romano uyu mugabo w'umutaliyani benshi muramuzi cyane kubijyanye n'amatransferi abafite inkuru za hatari amenya amatransferi ya mbere yuko amaze kuba atuganira kuri no equipe ya Arsenal ayitubwiraho byinshi byerekeranye n'isoko iri buze kurema kubigendanye n'abawinga. Murabizi neza ko equipe ya Chelsea yamaze kubitera Gapapu y'ikinyejana equipe ya Arsenal igasinyisha cyase ikumvikana na Aston Villa kubijyanye n'uwitwa Morgana kuri breathtaking deal cyase agiye kwitaba umukinnyi wa mbere uhenze cyase uguzwe amafaranga menshi mu gihugu cy'ubwongereza aciye kuwitwa Elliot Anderson wa Man City muri no yaguzwe muri no sama $116. Morgana rero we agiye gutangaho $117. Kamana cimire cyane abantu mwese mwamaze kwanda subscribe hano kuri Game Sports Hub n'abatarayikanda ariko mbabwire ngo iki nicyo gihe cyiza cyo kugira ngo mukande subscribe ubundi tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Wike ukanda like kuri no video ujya muri comment section y'igitekerezo cyawe tubwire ese wowe Arsenal urabibona gute ino deal itayiba idakozwe urumva iri buze kubigenza gute ese uratekereza ko ruhemo winga uri capable yo kuba yahita yinjira muri no equipe ya Arsenal? Nyuma yuko abantu benshi tubonye iriya nkuru yuko uwitwa Morgana yamaze kwerekeza muri equipe ya Chelsea, ni inkuru nabonye mu masaha y'ijoro nka saa 6 n'igice bwana nyiri kureba match ya Argentina, match y'ubwongereza n'Ubufaransa, nabibonye ku itangajwe n'uwitwa David Einstein. Gusa ni inkuru Fabrizio Romano nawe yaje gutangaza anakotinga David Einstein na The Athletic of course. Gusa bose icyo bahurizagaho kutubwira nuko ari deal itigeze igorana hagati ya equipe ya Chelsea ndetse na Aston Villa, bitewe nuko equipe ya Chelsea yari bizi neza ko Arsenal itifuza kuza gutanga amafaranga arenze $100,000 ko bari barimo bateganya gutanga hagati ya $90,000 na $100,000 nka fixed fee, bakazarenza wenda izindi miliyoni nyama add-ons. Ibyo twagiye tubigarukaho ngira ngo abafana ba Arsenal cyangwa abakunzi bacu hano kuri Game Sports Hub iyo ni inkuru muzi cyane mwaramaze kubyumva. Equipe ya Chelsea rero ikintu yakoze, uwitwa Xabi Alonso ngo yafashe telefone ahamagara kuri kampu y'igihugu y'ubwongereza avugana n'uwitwa Morgana ikiganiro cyamaze umwanya munini amwereka uburyo azamukoresha n'uburyo azakora muri projet ziwe, amusaba green light cyase go ahead ngo bajye kunegosia nino equipe ya Aston Villa. Sporting director w'ino equipe ya Chelsea wo bita ngo ni Joe Wilshere yahise ahamagara muri equipe ya Aston Villa arababwira ngo we are ready to pay what you want, cyase twe turiteguye kubishyura ibyo mushaka byose kuri uno musore bita Morgana. Kubera iki? Murabyibuka neza ko ubwo twaganiraga ku kijyanye n'abawinga n'abakinnyi bashya equipe ya Chelsea yifuza kongeramo, nababwiye ko uwitwa Xabi Alonso yakoze urutonde rw'abakinnyi batanu ngareba rwose akabona nta kintu gihambaye cyo kubitegamo cyase abatarimo bafitinga muri projet ziwe, yongeramo uwitwa Ariano Garnacho nk'umuwinga, ndetse ngo yaba yaranabwiye ubuyobozi yuko uwitwa Pedro Neto ari buze kumugumana ariko atari umukinnyi yakwitegaho umusoro cyangwa atari wa mukinnyi bivuga ngo equipe ikomeye nka Chelsea n'umukinnyi wagendera akavuga ngo nibyo wamugumana ariko as a backup player atari wa mukinnyi turi buze gukoresha nka nimero ya mbere cyase nk'umukinnyi ubanzamo. Arangije kandi nga mentioninga barimo uyu Emmanuel Emega bazanye ababwira ko barimo Esteva Williams, bose yagahuriza ku kintu cyo kuvuga ngo nibyo nabakinnyi beza bafite talent bafite carte, ariko nibari bagera ku rwego rwo gusavinga equipe nka Chelsea, nibari bagera ku rwego rwo kuba babakinnyi bo gutwara budget ya equipe iremereye nka Chelsea. Equipe ya Chelsea hari abantu wenda mujya mu batajya bayirekoganiza ngo bayihereza agaciro igomba. Equipe ya Chelsea ifite Champions League ebyiri, equipe ya Chelsea yitwaraho za Premier League igira za FA Cup. Rero akavuga ati iyo se equipe yo guhereza umwana nka Esteva Williams ngo ayitware kuva ku mukino wa mbere kugera ku wa nyuma, no akayitwara ku rundi ruhande rw'imoso n'afite abakinnyi ba star cyangwa abakinnyi batari kuri calibre yo kuza kuba batanga ibyo akeneye. Akavuga ngo dukeneye undi mukinnyi
uremereye ufite CV uri mu myaka myiza yo gukina nibyo ariko byibura ufite ahantu aturutse bavuga ngo uno mukinnyi afite ibyo approvinze afite ibyo yatweretse ibyo byose rero nibyo byatumaga ekipe ya Chelsea yumva ko ikwiye kongeramo umukinnyi w'amafaranga menshi ariko bitari ku kibazo cyase bitari kuri karite y'amafaranga gusa ahubwo ufite n'ibyo yabasha kofaringa mu kibuga. Ni nabwo ekipe ya Chelsea ibanza gukontakta muri ino ekipe ya Atletico Madrid itanga bid igera kuri miliyoni 120 ku witwa Julian Alvarez nawe n'umukinnyi wifuzwa cyane na ekipe ya Arsenal ndetse nawe itarimo irashaka gutanga amafaranga menshi ariko biza kurangira ekipe ya Atletico Madrid ikomeje gufunga umutwe no kuba bavuga ko ishaka miliyoni 150 ibyo Chelsea bivuyemo ariko n'ubundi ku cyifuzo cy'utwa Xabi Alonso cyuko bagomba ko undi mukinnyi uri capable yo kuza gukina uri capable yo kuza guhatana uri capable yo kuza gutwara ekipe ya Chelsea. Yes, kuvuga ngo turimo turakina for example na Brighton match yagoranye ninde mukinnyi uri buze kuvuga ngo kuri carte individuelle kuri rwa rwego rwanyu rw'uburyo n'iteretse wa mukinnyi tuvuga ngo he is the world class cyangwa ngo ni a top player. Nibwo rero Chelsea yinjira muri deal witwa Morgan Rogers tanga miliyoni 117 muri ekipe ya Aston Villa nayo nta kindi yifuzaga isizifata nyine iravuga ati nta gisigaye. Amakuru rero akemeza yuko bitarenze ku munsi wo kuwa gatatu witwa Morgan Rogers agomba kuza kuba yatangajwe umukinnyi mushyashya w'ino ekipe ya Chelsea ndetse akaza kuba asinya amasezerano azageza mu mwaka wa 2032 minizi yuko ari imyaka 6 ishobora no kwiyongeraho undi mwaka umwe nkuko mu masezerano yabyo bimeze kizamini cy'ubuzima ndetse n'ibindi biteganyijwe ko kuwa gatatu azaba ari bwo yabisoje bundi akahita akomereza ajya muri vacancy yewe nk'abandi bose bavuye mu gikombe cy'isi akazagaruka ku minsi yagenwe ajya muri pre-season. Aho rero ni ku ruhande rwa Chelsea na deal witwa Morgan Rogers. Twisubire ku byo Fabrizio Romano arimo adutangariza noneho bigendanye n'ino ekipe ya Arsenal. Ekipe ya Arsenal nyuma yo kubura witwa Morgan Rogers abafana ba Arsenal benshi cyase n'abandi bantu twese dukurikirana by'amakuru y'imikino cyane cyane ku mugabane w'Uburayi twari twiteze ko igiye gukora ibishoboka byose ku witwa Barcola cyase ko igiye kwita ikora ibishoboka byose ngibisinyisha witwa Barcola ariko witwa Fabrizio Romano arimo aratubwira ngo reka mbaho urugero ku bigendanye n'inkuru cyase n'amatransfer y'ikipe ya Arsenal kugira ngo mubyumve neza ko nta rush cyase nta gihunga nta babayika igeze igira na nyuma yo kwibuze uwitwa Barcola. Aratubwira ngo ekipe ya Arsenal mu minsi ishize yahamagaye aba agent b'uwitwa Yan Diomande wa Leipzig igira ngo babaze nimba hari amahirwe cyase nimba hari ikizere babaha ngo binjira muri no deal bakompete na Paris Saint-Germain. Ngo ariko kwera ko uwitwa Yan Diomande yamaze kumvikana personal terms na Paris Saint-Germain ndetse Paris Saint-Germain kabiremera negosia na Leipzig. Yan Diomande ku giti kiwe yababwiye ati niyo mwabara abaza kujya muri no deal mube muretse gato mbanze ndebe ekipe naganire nayo uko bimeze nimba club to club ziri buze kurangira cyase bari buze kumvikana ariko yirinda kuba kugira ikizere icyo ari cyo cyose yaha ekipe ya Arsenal kubera yuko we yifuza cyase ari open kuba yajya muri no ekipe ya Paris Saint-Germain. Ekipe Arsenal kugeza maginga ya nta kintu na kimwe yari yahamagara cyase ne yari yongera guhamagara yaba muri ekipe ya Paris Saint-Germain yaba ba agent witwa Barcola ahubwo ngwiraho yabiretse. Yagize ati many Arsenal fans asking me now Arsenal are going all in Barcola now Arsenal are working on Barcola. Guys, my understanding on Barcola is that so far Arsenal have not made any checks. Ati abafana benshi ba Arsenal barimo baramba ati se byibura Arsenal irimo irakora ishoka byose se byibura Arsenal yabirimo irakora kuri deal witwa Barcola. Ati ariko ndagira ngo mbabwire yuko kugeza ubu Arsenal na check nimwe yari yakora cyase nago yari yongera gusuzuma cyase ne yongera kwita ku bijyanye n'uwitwa Barcola. Akomeza agira ati while they made some check on Yan Diomande for example they didn't make any free check on Barcola over the recent days.
So, at the moment, the conversation Barcola Arsenal is still cold. I would say Liverpool remain very attentive to the situation. Liverpool remain very keen on Barcola. Yakomeje atubwira ngo nkuko ekipe ya Arsenal yaba yarahamagaye kwa Yan Diomande ikababaza amakuru kugira ngo verifying nyine rebe nimba hari cyashoboka cyase ari cyakorwa. Uko guhamagarana ko bwako ntako yigeze ikora ku witwa Barcola. Akomeza atubwira ati ibiganiro bihuza Arsenal na Barcola biratuje cyane cyase nta kintu na kimwe birimo, nta kintu cyo kwitegamo kirimo. Ibyo nibyo wamenye rero kuri deal y'uwitwa Barcola no kuba yakwerekeza muri ino ekipe ya Arsenal. Ariko nanone ndagira ngo mbanze mbahe update cyase mbibutse inkuru nigeze kubabwira yuko uwitwa Mikel Arteta yifuza cyane kandi akeneye ngo kubona aba winga bari producive bashobora gukinira muri tight space cyase ama espace mato. Ibyo akaba ari byo bishaka kwita binyerekeza ku nkuru y'itangazamakuru bita Tutte Mercato. Tutte Mercato niyo bita Corriere dello Sport mu gihugu cy'Ubutaliyani bakomeje kutubwira ko equipe ya Arsenal na wamo aja wabo uzanye Crystal Stories umwikorera mu gihugu cy'Ubutaliyani n'ubundi bavanye muri equipe ya Napoli bakomeje gukurikirana bya hafi deal y'uwitwa Kinani Iyerdiz na condition na situation zose equipe ya Juventus irimo imushyiramo kugira ngo barebe yuko baza kuba basinyisha no musore w'umutruk. So kanshimire cyane mwese twabanya muri no video cyo muri comment section mutubwire ese ino Gapapu witwa Barcola muyakire gute abafana ba Chelsea, abafana ba Arsenal ndetse n'abandi mwese mwirakure mujye muri comment section duhuriremo twiganire. Kambashimire cyane rero mbabwire ngo wikokanda subscribe ni mutari wayikanda ujye muri comment section d'igitekerezo cyawe nyine urakinga ino video tugumya tubane mu biganiro byacu bya buri munsi. Ciao ciao, bye bye.